Ćao, čao, nadam se da sam vam nedostajala. Danas sam u Užicu i upravo krećem u jedno zanimljivo i ekološki osvešćeno razgledanje grada. Odavde možete samo pešice ili biciklom. Užička ekološka staza dobila je i nagrade kao jedna od najlepših u Evropi, duga je oko 7 km i vodi od gradske plaže do Staparske banje. Ovoj trasi kojom se nekada kretao vozić Ira s pravom su dati komplimenti. Hipnotisano sam gledala u vodopad kod brane sve dok me Nemanja nije podsjetio da lepota nije prelazna. Nastavili smo do Sunčanog vira gde sam se u slatku osvetu rashladila. Po povratku u grad švrćnula sam se i po centru i oduševila starim česmama i uličnom umetnošću. Ovo je najslađi mural koji sam videla. Čitava istorija jednog grada je ispisana dečijim stilom. Produžavam do Gradskog muzeja koji čuva od zaborava slobodarske misli građana Užičke republike. Tokom 67 dana trajanja Užičke republike ovde se zaista živelo kao da se rat ne događa. Izdavale su se čak i novine i to 3 puta sedmično. Utisak dana je, uprkos snazi prethodnih, zalazak sunca nad Kadinjačom. Svaki kamen ovog spomen kompleksa nosi snažnu simboliku i čuva pomen na pala srpske borce. Skulptorski masterpiece Miodraga Živkovića završava se platoom sunca. Vožnju kroz slavnu istoriju Užica zaokružujem povratkom u jedinstveni ekosmeštaj uređen sećanjima na Užičku republiku. Tamo me čeka već poznato društvo za deljenje utisaka, jer ovo je samo jedan od 5 dana sjajne užičke adventure. Ne oklavajte da je rezervišete na sajtu Serbian Adventures.